Bok ljudi, ovo je zadnja epizoda sportske heads-tennisa jer već sam sve pobjedio do 9. Sad imam 10. Ovo je zadnji gameplay. Ajmo da vidim. Nisam pročitao kak se zove. Rafael Nadal stvar. Ajmo vidjeti. Mogu ja to? Dum. No, sam sebi. Čekaj, je to bio s prve? Pa ni mi je 2 puta udario u spot. Ovo je s prve! Iso Miki, koji je ovo vrag? Tu se sad pokaziva dobar igrač zapravo. To! To će biti brzo gotovo. Evo ja, evo i on, nema druge. Nema tričak. To, frize se, pizda. Fuk. To! Sad je 2 put. Ne razumijem, sad sam u šoku. To. Ne kužim se nešto tenisa, još uvijek ne kužim. Kako se ono ispravi baš vrijedio. Ne znam. Nije važno, važno samo da pobijedim ovog Tujpana. Ajde. Idi ti miša. Fireground. Evo, ovo već znam da je iz prve kad ti padne na put. 3-3. Mislim da neću baš pobijedit. Nemamo se nadat previše u to. Nadaj se, nadaj. Probat ću. Zašto meni, bože? Da se zezni. Ovo je tako teško. To! 5-5. Ede, to. Još samo jedan. Poželite mi sreću. Ajde, zezni se. To! Yes! Yes! Evo ga, dragi ljudi, pobjedio sam i zadnji level. Da vidimo koje sam se arhivence osvojio. Uključio sam tenis pro. Sve profit sam, a? Ne, ovo nisam nabito. Aha, dobro, smash. Jesam, to sam uključio. I don't need help. Aha, kužim. Ne trebam pomoć. I to sam uključio format vektoru. Znači, nisam uključio samo 3 arhivence. Pa mogu sam, ali ono. Nije važno, pobjedio sam igricu. Hvala što ste pogledali video. Ovo je zadnji gameplay tenisa. Vjerojatno ću hokej sljedeće snimati, još ne znam. Boom video. Ako vam se sviđa moj video, ponovno znači da ga lajkate, da mi subscribe-te moj channel, da komentirate nešto i da šerate video moj. Ako imate nešto za pitati, pitajte me komentare. To je to od mene. Bye!